Iyo tuvuga ifaranga ry'isi rifite agaciro kanini kurusha andi muri terms ya exchange rate cyangwa ubushobozi bwo kugura purchasing power, hari ibintu byo kwitondera. Agaciro k'ifaranga ku isoko ry'isi nikajya gahinduka buri munsi, kandi hari itandukaniro hagati y'ifaranga rikomeye ku masoko y'isi n'irikoreshwa cyane, ayo bita reserve currency. Uyu munsi tugiye kuganira ku ifaranga rifite agaciro kurenza andi ku isi. Ikaze kuri Rio Money Map. Iyo babara ifaranga rifite agaciro kanini cyane bagereranya n'amafaranga akoreshwa cyane ku isi kandi mpuzamahanga. Uyu munsi ifaranga ryo muri Kuwait ni dinar. Ifaranga ryo muri Kuwait rifite agaciro gakomeye cyane kubera reserve za peteroli. Ikindi gihugu kigaragara nk'igifite ifaranga rifite agaciro ku idolari ni Bahrain, ikomeye cyane kubera peteroli na stable economy. Hakaza kandi igihugu cyitwa Oman, bakoresha Oman Rio, iri ni ifaranga ryawo. Ifaranga rimwe ryo muri Oman ringana n'amadolari 2.6. Oman yifashishwa muri trading za peteroli cyane. Ndavuga ifaranga ryawo. Ukajya muri Jordan, ifaranga rimwe ryo muri Jordan nabo bakoresha amadinari ringana n'idolari 1.41. Jordan igira stable currency cyane. Iyo uvuze ko ifaranga rifite agaciro kurusha andi, bivuga ko unit imwe y'ifaranga ryo muri icyo gihugu ibishobora kugura amafaranga menshi mu zindi currency cyangwa se mu yandi mafaranga. Ntabwo bivuze yuko igihugu kiba gikize kurusha ibindi. Urugero nka Kuwait ifite population nkeya ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikintu ugomba kwitondera. Ufashe nk'urugero rw'idolari cyangwa se euro, nubwo aya mafaranga yose adakomeye nk'idinari ryo muri Kuwait kuri unity niyo akoreshwa cyane ku isi, akaba rero ari reserve currency y'isi. Agaciro k'ifaranga gashobora guhinduka bitewe na inflation, policy ya banki nkuru, reserve za peteroli cyangwa ibikomoka ku bucukuzi. Idinari rya Kuwait rero ryo rifite agaciro kanini cyane kurusha andi makarasi ku isi. Kuwait ibi byose bikesha peteroli. Kuwait ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane kuri peteroli ku isi. Igice kinini cy'ifaranga ryabo cyinjira binyuze mu bicuruzwa bya peteroli. Ibi ngibi bituma igihugu kiba gifite foreign reserve nyinshi, bityo ifaranga ryabo rigakomera ku isoko mpuzamahanga. Buri gihugu gifite reserve nyinshi cy'amafaranga cyangwa ibicuruzwa bikomeye nk'ubutare, peteroli, gaz, gishobora gukomeza kugira ifaranga rikomeye. Banki nkuru ya Kuwait igenzura neza supply y'ifaranga ikirinda inflation. Ifaranga rya Kuwait mu by'ukuri ruta idolari. Ibi ngibi bituma agaciro karyo gakomeza kuba stable kandi kagakurura abashoramari. Ifaranga rishobora kugira agaciro kanini kurusha andi igihe riguma rikomeye kandi inflation iri hasi cyane. Kuwait ni igihugu gitanga serivisi nziza z'imari. Amabanki akomeye ndetse n'ubukungu bukomeje kwiyongera. Abashoramari n'ibigo mpuzamahanga bakunda gukorera muri Kuwait kubera stability. Ibi ngibi bikongera demand y'ifaranga ryabo. Abantu n'ibigo ku isi babona idinari rya Kuwait nk'ifaranga ryizewe, riri safe ndetse riri stable. Iyo demand y'ifaranga izamuka, agaciro karyo nako karazamuka. Ibi byose bishingiye kuri peteroli, politike nziza y'ifaranga, ubukungu bwizewe ndetse na confidence ku isoko mpuzamahanga. Agaciro k'ifaranga si ukubara gusa amafaranga kuri unit, ahubwo n'ubukungu, stability n'amafaranga afite value ku masoko mpuzamahanga. Kuwait ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane kuri peteroli. Igice kinini cy'ubukungu bw'igihugu gituruka ku bucukuzi no kugurisha peteroli. Kuwait kandi ifite reserve za peteroli zirenga miliyoni 100 z'utugunguru. Ikaba mu bihugu 10 bya mbere ku isi bikize kuri peteroli. Kuwait ikora ubucuruzi bwo hanze. Igihugu cyohereza peteroli ku bindi bihugu. Amafaranga avuye muri export akinjira muri foreign reserve, na amafaranga y'amahanga, bityo demand y'ifaranga rya Kuwait kazamuka. Ikindi gituma ifaranga ryabo rikomera ni stability cyangwa se gukomera k'ubukungu bwabo. Iki gihugu gifite reserve nyinshi, gishobora guhangana na shock z'ubukungu nk'ibiciro bya peteroli bihindagurika. Abashoramari bafite icyizere ko ifaranga ritazagwa, bityo demand ikagenda yiyongera. Ikindi gikomeye kuri Kuwait ni control of supply cyangwa se politiki yo kugenzura ifaranga. Banki nkuru ya Kuwait ikoresha amafaranga ava muri peteroli kugira ngo igenzure circulation y'ifaranga. Bituma inflation iguma hasi, agaciro k'ifaranga kagakomeza kuba kanini cyane. Demand y'ifaranga ibiri hejuru cyane kubera ubukungu bukomeye n'ishoramari ryizewe. Idinari rimwe rya Kuwait rishobora kugura amadolari 3.3. Ikaba ifaranga rifite agaciro kanini kurusha andi menshi ku isi. Agaciro k'idinari rya Kuwait karakomeye cyane.
ntago ari ukubera gusa ubwiza bw'ifaranga, ahubwo n'ubukungu bw'igihugu bushingiye kuri peteroli, politike nziza ndetse na confidence ku masoko mpuzamahanga nk'uko nabivugaga. Mu 1938 peteroli yarabonetse, iboneka bwa mbere muri Kuwait hagati y'1950 n'1960. Kuwait yatangiye kugurisha hanze iyi peteroli. Amafaranga yinjiraga mu gihugu yatumye igihugu kiba gifite reserve. Mu 1970 igiciro cya peteroli ku isoko mpuzamahanga cyarazamutse cyane. Inyungu iki gihugu cyabonye yari nyinshi. Hagati y'umwaka w'2000 ndetse na 2020 Kuwait yakomeje kwinjiza amamiliyari y'amadolari buri mwaka kubera gucuruza peteroli hanze. Kuwait akaba ari igihugu cyagiye gicuruza utugunguru turi hagati ya miliyoni 2 ndetse n'3 ku munsi twa peteroli. Mu mwaka w'1973 ubundi Kuwait yashobora gucuruza utugunguru miliyoni 1,500,000 twa peteroli, ariko icyo gihe akagunguru kamwe kaguraga amadolari 5. Bivuze yuko rero ku munsi Kuwait yinjizaga miliyoni 7,500,000 by'amadolari. Ahagana mu 1980 Kuwait yari yarazamuye urwego, yashobora gucuruza utugunguru miliyoni 2 twa peteroli. Icyo gihe kandi igiciro cyari cyarazamutse kuko akagunguru kamwe kaguraga amadolari 35. Urebye rero ku munsi Kuwait yashobora kwinjiza miliyoni 70 z'amadolari. Byarazamutse bigera mu 1990. Kuwait yagumye kuri miliyoni 2 z'utugunguru acuruza ku munsi, ariko igiciro kiramanuka kuko akagunguru kamwe ka peteroli kaguraga amadolari 25. Icyo gihe Kuwait ku munsi yinjizaga miliyoni 50. Muri 2020 barazamuye batangira gucuruza utugunguru miliyoni 2,500,000, kandi akagunguru kamwe ka peteroli kagurishwaga amadolari 60. Bivuze ko Kuwait yinjizaga miliyoni 150 ku munsi. Amafaranga menshi yinjira mu mabanki y'igihugu yatumye ifaranga rya Kuwait rikomeza kuba rifite agaciro. Kuwait yashoraga mu by'ubwubatsi, ishora mu burezi n'ibikorwa remezo bikomeza ubukungu bwayo. Kuwait yakize amafaranga muri Kuwait Investment Authority, ishora mu masoko y'isi yose, ikomeza kwinjiza inyungu. Amafaranga yavuye muri peteroli bagiye bacuruza bayashoye mu kugura amadolari, amayero n'ibindi, bityo bagakomeza kugenzura circulation y'ifaranga ryabo. Impamvu rero nyamukuru yatumye ifaranga rya Kuwait rikomera, ndavuga iri dinari, ni ubukungu bukomeye kubera export ya peteroli, stabilite ya currency yabo kubera reserve z'amahanga, ndetse n'icyizere ku isoko mpuzamahanga. Demand y'ifaranga yakomeje kugenda izamuka, ndetse na politike nziza kugenzura amafaranga, na inflation yabaye hasi cyane. Mu bindi bihugu bifite ifaranga rikomeye ku isi harimo ifaranga ry'Abasuwisi. Ifaranga rimwe ry'Abasuwisi ringana n'idolari 1.10. Ubusuwisi ni igihugu gikize cyane, gifite banking system ikomeye cyane, ubukungu burambye, inflation iri hasi, ubwishingizi ku isoko mpuzamahanga, ndetse n'abashoramari bakunda ifaranga ryabo nk'ifaranga ritekanye. Ntabwo ifite peteroli cyangwa ibikomoka kuri minerali bikomeye, byose bishingiye kuri serivisi na finance. Mu yandi mafaranga afite agaciro harimo iyero rikoreshwa mu Burayi. Iyero rimwe ringana n'idolari 1.8, hari n'igihe rishobora kuzamuka. Euro ni ifaranga y'ibihugu byinshi birimo Ubudage, Ubufaransa, Ubuholande, Espagne n'ibindi. GDP y'ibi bihugu irakomeye, ikorwa na European Central Bank, ifite politike ihamye y'ubukungu. Hari ifaranga kandi ry'ipawundi rikoreshwa mu bwami bw'Abongereza. Ipawundi rimwe ringana n'idolari 1.25. Ubukungu bukomeye bw'ubushabitsi na serivisi nibwo bwatumye iri faranga rikomera. Isoko ry'ubukungu rihamye, inflation igenzurwa neza, mbese navuga yuko ari currency ikoreshwa cyane mu masoko y'isi nka reserve currency. Hakaza idolari ry'Amerika. Idolari ry'Amerika mu by'ukuri ni ubukungu bukomeye cyane ku isi. Iri faranga rikoreshwa nka global reserve currency n'amasoko yose akomeye. Irindi faranga rikomeye ku isi ni ifaranga rya Singapore, bakoresha idolari. Singapore ifite ubukungu bukomeye cyane muri finance, nubwo idafite peteroli nyinshi, byose bishingiye kuri serivisi n'ubucuruzi mpuzamahanga. Agaciro rero k'ifaranga rigashingira gusa kuri peteroli, ahubwo bishingira ku bintu bifite ingaruka, harimo GDP y'igihugu, politiki y'ifaranga, confidence y'abashoramari, ndetse na stabilite y'ubukungu n'amabanki. Wakoze kubana natwe, komeza ugire ibihe byiza.